Beograd je jedini glavni grad u okupiranoj Evropi koji je imao koncentracione logore i sistemski razrađenu industriju smrti. Ta specifična sudbina srpske prestonice u Drugom svetskom ratu jedna je od najstrašnijih i najtragičnijih priča u dugoj istoriji njenih stradanja. Ono što je Auschwitz za Poljsku, ono što je Dachau za Nemačku, to su Jajinci, Banjica, Staro sajmište i Topovske šupe za Beograd i Srbiju. Malo je poznato da je i na mestu Muzeja savremene umetnosti i tržnog centra bio još jedan nacistički logor, koji je 1944. u savezničkom bombardovanju uništen, kada je poginulo stotine zarobljenika. Preživeli su prebačeni u novoformirani logor u Milišića Ciglanu na Zvezdari. Danas u centru Beograda svakodnevno prolazimo kraj mesta gde su naši nedužni sugrađani mučeni i ubijani, a da o tome tako malo znamo ili zaboravljamo. Zato sam posetila istoričare i kustose Muzeja žrtava genocida, koji će mi pomoći da ispričamo jednu od najbolnijih i najsvirepijih stranica istorije ovog dobrog i ponosnog grada, jer se zaboraviti ne sme. Simbolično ili ne, tek preko puta Muzeja žrtava genocida nalazio se prvi zatvor tajne nacističke policije Gestapoa na trgu Nikole Pašića u nekadašnjoj zgradi suda, koja je posle rata srušena. Svedoči ova tabla koju malo nas i primeti u žurbi naših svakodnevica. Na početku ustanka protiv nemačke okupacije, avgusta 1941. u dvorištu tog zatvora, na mestu fontane, streljani su učenik, obućar, krojač i 2 zemljoradnika, a potom obešeni na stubovima javne rasvete na Terazijama. Danas podsjeća spomenik da su na ovom mestu njihova tela visila danima, kao jeziva opomena šta čeka svakog stanovnika Srbije ako pruži otpor okupatoru. U najužem centru Beograda, tik do Trga Republike, u podrumu Doma vojske, nekada ratničkom domu, bile su ozloglašene ćelije Gestapoa, gde su zverski mučeni borci za slobodu. U zgradi studentske menze na Obilićevom vencu broj 4, gde danas ručaju studenti Beogradskog univerziteta, bilo je još jedno mučilište tajne nemačke policije, odakle je malo ko živ izašao. Na mestu Prirodno-matematičkog fakulteta u zloglasnoj Glavnjači mučeno je na hiljade komunista i rodoljuba. Na adresi Rudarsko-geološkog fakulteta u Đušinoj 7, u bivšoj konjičkoj kasarni, napravljena je još jedna grozomorna tamnica Gestapoa sa 10 ćelija bez vazduha u potpunom mraku. Čitav je Beograd topografija stradanja, geografija patnje jednog grada, zemlje i svih naroda koji se nisu uklapali u rasnu arijevsku ideologiju nacističke Nemačke. Srpskom prestonicom proteže se svojevrsna kaldrma bola, koja pod našim bezbrižnim koracima kojima žurimo na poslove, proslave, sastanke i šopinge, pamti kako je na desetine hiljada nevinih ljudi stradalo u najužasnijim mukama. Pamte beogradske ulice kojima koračamo, podsjećaju kamenovi spoticanja na pločniku ispred kuća naših sugrađana, odakle su odvedeni u logore da se ne vrate. Poput studentkinje arhitekture Hilde Dajić u Maršala Berjuzova 9, gde je živela. Prijavila se dobrovoljno da pomaže kao bolničarka u logoru na Beogradskom sajmištu. Ubijena je u Dušegupki između marta i maja 1942. godine sa 8.000 Jevreja i 500 partizana. Po žrtve ova pokretna gasna komora išla u logore na Beogradskom sajmištu i Banjici. Ono što je zaista specifično jeste ova kaldrma koju mi možemo nazvati kaldrma bola. To je original ostataka ulice koja se nekada nalazila ovdje i kojim su zatočenici dovoženi do banjičkog logora. Tu arhitekturu zla i bezumnu industriju smrti danas pamti linija gradskog prevoza 78, koja povezuje zastrašujuću mrežu logora i stradanja, koja se protezala u okupiranom Beogradu. Već od tih prvih dana i okupacije Beograđani su doživjeli velika stradanja.
I tu su i pored naših sugrađana i Jevreja i Roma i veliki broj Srba, ali i svih onih drugih nacionalnosti koji se nisu mirili sa nacističkom okupacijom u Drugom svjetskom ratu. Malo nas zna da iz ove zgrade na Dorćolu Visokog Stevana, gde stanuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 18. i 19. marta 1942. godine dušegupka pokupila prve žrtve. 800 bolesnika i osoblja jevrejske bolnice koja je bila u ovoj zgradi od 1941. godine. Kamion ubica, u nacističkim dokumentima poznat kao vozilo za uništavanje vaški, žrtve je potom nastavio da kupi iz jevrejskog logora na Beogradskom sajmištu, koji se tada zvao Judenlager Zemlin. Negde kod Savskog mosta bi stali, izvukli crevo iz kojeg su izlazili otrovni gasovi iz auspuha, ubacivali u prtljažni deo kamiona i žrtve bi umirale na najsvirepiji način. Na mestu gde je dušegupka stajala da bi Nemci aktivirali jezivi mehanizam za ubijanje, danas podsjeća ovaj spomenik. Da je kroz ulicu braće Krsmanović od marta do maja 1942. u smrt poslato oko 8.000 Jevreja. Svi su ubijeni na užasavajući sistematski način, gušenjem ugljen monoksidom, u agoniji koja je trajala 15 minuta na ulicama Beograda. Kako kamion nije imao izolaciju, Nemanjinom ulicom i Slavijom prolamali su se krici nesrećnih ljudi koji su umirali u najstrašnijim mukama. Znamo i vinovnike tog zločina. U pitanju su podoficiri pod prezimenima Gec i Majer. Oni su svakodnevno u određenom periodu dolazili u logor Staro sajmište i tu prikupljali buduće žrtve. Čak postoje i neki podaci da su Gec i Majer mamili decu različitim slatkišima, da su se igrale s njima pre nego što bi ih odvezla u njihovo konačno odredište. Poslednja stanica na toj morbidnoj ruti smrti svih logoraša u Beogradu bili su Jajinci, gde su žrtve streljane i zakopavane u masovne grobnice. Istoričar Christopher Browning, stručnjak za holokaust, napominje da je ubijanje na Beogradskom sajmištu u proleće 1942. bilo začeće šireg plana uništenja evropskih Jevreja. Konstruisanje gasnog kamiona za masovna ubistva Jevreja na sajmištu nagovestilo je efikasnost i rutinsku hladnokrvnost koja će biti usavršena u logorima smrti. Pored tog fizičke eliminacije uništenja ljudi, radilo se vrlo sistematično ta tehnologija i industrija smrti i na uništavanju dostojanstva ljudskog duha. Jeste, dakle na poništenje svake individualnosti, svake osobenosti zatvorenika. Dakle, ne samo neprestanim mučenjem, nego i to trajanje neizvesnosti o njegovoj daljoj sudbini, mislim. Tako da je njegovo poništenje, pretvaranje u broj bio deo toga. Kako bi se ugušila i pomisao na otpor? Brojevi žrtava te najzverskije stranice u istoriji čovečanstva za istoriografiju su neophodni. Za kulturu sećanja, zbog čega i pričamo ovu priču, važna je svaka ljudska priča. Da ljudima vratimo imena, jer znamo da su u Auschwitzu i u drugim logorima širom Evrope ljudima oduzimana, pored svih prava, i imena. Do te mere su svođeni na ništa, tako da je naš zadatak sada, posle toliko godina, da vratimo što više imena možemo i što više ljudskih priča. Retka preživjela žrtva holokausta u Beogradu je naša sugrađanka Ester Bajer. Beba čudesne životne sudbine, rođena je 31. januara 1941. sa svega 900 grama u jevrejskom logoru Zemun, kako se prvo zvao logor na Beogradskom sajmištu. Iz njega je za manje od 2 meseca u smrt odvedena skoro polovina ukupnog broja Jevreja sa teritorije okupirane Srbije. Posle masovne deportacije Jevreja na Beogradsko sajmište, Esterina majka Ester Al-Bahari kreće za porodicom. Ta sefardska Jevrejka bila je udata za nemačkog protestanta Aleksandra Bajera, čiji je deda došao u Srbiju da održava vrtove u dvorovima Obrenovića, te zbog muža Nemca nije deportovana. Ipak se prijavljuje u jevrejsku policiju Georgea Washingtona jer mora da vidi celu svoju porodicu koja je u logoru.
Tako se našla sa one strane logorske žice u 7. mesecu trudnoće. Tamo je bilo strašno. I uslovi i sve. I njojzi od tog života, na kratko vreme što je preživela, pozlilo je. I rodila me od 7 meseci sa 900 grama. To je bilo 2 sata noću. Ko je porađao? Pa tu su sve bile žene, ali su oni to, morali su to u tajnosti, da su tako sa kaputem, pošto bilo i hladno i zima, to nju da zagreju i tako, i tu se porodila. Međutim, ona je želala žensko dete i kad me je rodila, ona kaže da je vidim. Oni kažu da je opasno, da mora da požure, da mene spasu. Tako su se dogovorili. I ona kaže da vidi i metli se tako i njoj su pošle suze. Stric koji je kao bolničar radio u logoru izneo ju je u torbi za hleb, a prihvatio je s druge strane ograde drugi rođak i odneo u današnju Zvečansku. Tamo su me sakrili i metli su, to mi baba pričala posle, u neku kutiju za cipele i toplu vodu i fatu da bi, ali nisu mislili da ću da preživim. Zato bila sam nikakva, 7 meseci, u neki orman me tamo sakrili. I ja nisam prosto mogla da verujem, mislim, na filmu što bi ljudi rekli. I samo su me uzeli da me pokažu babi i tako. Tu sam bila do 45. godine. Hranili su je kozijim mlekom neke rade sa bulevara koja je imala kozu, a koju je narod krio da bi se deca prehranjivala mlekom. Ester dadoš ime Olgica, da bi je spasili jer su Nemci redovno proveravali imali u sirotištu jevrejske dece. Cela porodica Ester Bajer ubijena je u dušegupki, a ona je kasnije sebi nadenula ime Ester u spomen na majku. Dragoceno svedočanstvo iz logora Topovske šupe nedavno je otkrio Muzej žrtava genocida. Reč je o zaostavštini Beograđanina Bitija Berahi, koji iz Topovskih šupa od oktobra do novembra 1941. kada je odveden na streljanje, piše 5 pisama svojoj porodici. Zato su ona neverovatno važna. Kao što su pisma Hilde Dajč, koja govori o situaciji na Starom sajmištu, tako o situaciji u Topovskim šupama znamo iz ovih pisama. U prvom pismu čak i podvlačite te rečenice, budite sasvim mirne, ja sam zdrav, bodar, dakle, on bodri na taj način i sebe i njih. Naprimjer, u drugom pismu kaže verovatno nećemo da idemo odavde, nećemo da idemo na putovanje, verovatno će to da budu ljudi iz Banata. Sad, putovanje znamo da je u nemačkoj terminologiji zapravo značilo odvođenje na streljanje. Tako da on je to neko vreme uspeo da izbegne, jer on kaže ostajem ovde. Došla je naredba, to jest potvrda od Gestapa da ja ostajem ovde, kao bolničar. Tako da, eto, neko vreme je bio i bolničar i ovo 5. pismo je zapravo napisano na obrascu iz jevrejske bolnice. Jevrejski prolazni logor Topovske šupe isprva je služio za smeštaj srpskih izbeglica iz nezavisne države Hrvatske, a potom je sredinom avgusta 1941. u 2 objekta smešteno 3400 Jevreja deportovanih iz Banata. Supruga Bitija Berahe Rašela bila je Čehinja, te ona i ćerka nisu odvedene u logor. Podsjetimo da je jevrejska zajednica u Beogradu bila jedan od stožera privrednog, kulturnog i političkog napretka međuratne kraljevine Jugoslavije. Jevreji su bili integrisani članovi srpskog društva, su se deklarisali kao Srbi Mojsijeve vere. To je upravo bio i Biti Beraha. Imamo papir, odnosno izvod na kome piše veroispovest Mojsijeva, nacionalnost Srba. Ove stvari sačuvala je Perla, ćerka Bitija Berahe, koja je umrla 2001. godine. Više od 20 godina čekale su da budu otkrivene. Sve dok Milica Karić ne počinje da radi u Muzeju žrtava genocida i u potrazi za preseljenjem, počinje da stanuje kod žene koja posjeduje ove stvari, a čija je majka bila
Perlina prijateljica. Koliko li samo ovako dragocene zaostavštine tavori u zaboravu u našim ostavama, tavanima, podrumima, prodaje se u bescenje po buvljacima. Muzej žrtava genocida poziva sve koji možda u starim kutijama imaju zaboravljena svedočanstva stradanja naših sugrađana. Da vide da li možda imaju nešto što može da nam pomogne da vratimo, kažem, imena i živote i identitete tim ljudima koji su, eto, bez ikakvog razloga, realnog i razumnog, stradali. Van grada na polju pustom, širokom, stoji kuća smrti, taj ukleti dom. Ovako je logor na Banjici u svojoj pesmi Iza rešetki opisala Jelena Ćetković, narodna heroina i jedna od vođa pokreta otpora Beograda, koja je inspirisala i Otpisane, a koja je na Banjici mučena godinu dana dok nije streljana. Ona je jedna od 23.000 ljudi koji su prošli kroz ovaj logor od 9. jula 1941. do oktobra 1944. Od prvih dana logor na Banjici je postao zloglasan po tome na koji način se nemački okupatori, ali i naši domaći kolaboracionisti odnose prema zatočenicima. To je bilo i zlostavljanja, i ubistava, izgladnjivanja, zaista nehumanih uslova u kojima su oni ovde boravili. Ovo je bio logor za sve koji su se suprotstavljali okupatoru, prevashodno partizane i komuniste, ali su zatvarani, mučeni i ubijani pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini, Jevreji, Romi, intelektualci. Da bi se taj užas preživeo, logoraši su na svaki način morali da sačuvaju duh. Snaga pojedinca je bila neverovatna. Mislim, ovdje su bili jezivi uslovi, spavalo se na beton, dobijali su vrlo oskudnu hranu, mislimo. Tako da... Ali s druge strane, Aleksandar, mi vidimo ovde, imali su potrebu za stvaranjem da su od hleba pravili figurice za šah. Jesu, dakle, odvajali su od svojih usta. Imamo i crtež Aleksandra Deroka, dakle, na kojem je ostalo sačuvano autentičan izgled jedne zatvorske ćelije. Imamo crteže Miloša Bajića i imamo amaterski crteže Mire Jovanovića, zatvorenice u logoru. Tako da su nam to svedočanstva o borbi duha. O posebno dirljivom herojskom otporu u posljednjim trenucima života 20-ak logorašica prozvanih za streljanje, koje nisu želele pomirljivo da odu u smrt, te su napale stražare, svedoči ova slika Miloša Bajića. Isto tako i vid prkosa predstavlja i organizacija Maskembala, koju je Zaga Malivuk organizovala u prostorijama. Možda baš u ovoj ćeliji, da? Da. Dakle, u pitanju je ta borba, nepristajanje da oni budu broj, nepristajanje da se izgubi svaka njihova individualnost i da pasivno čekaju u redu za streljanje ili na prozivku, nego su jedno večer organizovali maskembal. Iskoristili su papir na kojem je Zaga Malivuk nacrtala likove njihovih stražara mučitelja. Koristili su češljive kao instrumente i organizovali su satirični ples. To je naravno stiglo do... Performans u logoru. Tako je, performans u logoru. Naravno, stražari su za to saznali. Oni su mučeni, izvedeni na streljanje. Ali taj vid prkosa je meni apsolutno jedinstven i to treba podvući. Dakle, nije bila u pitanju pasiva, iščekivanje dana kada će neko da umre, nego jednostavno neprestana borba. Borba i vraćanje, meni je to fascinantno i u ovom dnevniku koji je jedno predivno i dirljivo svedočanstvo Vladislava Pavlovića o životu u logoru smrti na Banjici, gde saznajemo, a o tome je i Viktor Frankl dosta pisao, da čak i u tako jezivim uslovima pakla na zemlji, ljudi su imali potrebu za stvaranjem i za humorom. Da su to bili načini kako su se branili od užasa. Kako su se branili od užasa i nepristajanje na to da budu
broj, da budu... Jest, da. Tako je, vraćali Da. su dostojanstvo ljudsko. Jest. Tako da ovde I- baš saznajemo svašta, Aleksandra, u Jest. tom dnevniku. Ovo je sjajan dnevnik zato što je on svedočanstvo o boravku u banjačkom logoru oko 170 intelektualaca koji su odbili da potpišu proglas srpskom narodu. Avgusta 1941. godine kvislinške vlasti zatražile su od srpskih intelektualaca da potpišu apel srpskom narodu kojim bi podržali okupatora. Kada je jedan profesor muzike upitao čuvenog profesora Miloša Đurića zašto odbija da potpiše apel, Đurić mu odgovorio: "Lako je tebi, ti u diple sviraš, a ja studentima predajem etiku." Zbog takve etičke doslednosti, više od 170 srpskih intelektualaca zatočeno je u logoru Banjica kao taoci. I kako oni žive u logoru, Aleksandra, ta elita, ono najumnije? Oni drže predavanja. Dakle, ovde dat je spisak predavanja koje su oni održali. Oni su održali preko 60 predavanja. Miloš Đurić je pričao o grčkoj tragediji, Aleksandar Belić o srpskom jeziku, Vasa Čubrilović o muslimanskom plemstvu. Dakle, svako iz svoje oblasti je govorio ostalima i to je bilo onako, da tako kažem, Logorska akademija. Baš tako. U ovom dnevniku onda saznajemo sada- da su slavili slave. Jeste, sad, možda je neprimereno što sam se ja nasmejala, ali... Ali život je i tu pobeđivao smrt, upravo jel tako? to, zato što su oni, između ostalog, svako od njih je napisao satiričnu pesmu o nekom svom cimeru. Da tako Cimeru ili kažem. događaju Jest. iz logorskog života. Jest. I tako imamo Viktor na spavanju, Paši u haremu, noćas ljepše nije, naš patrijarh spije, odjednom sa dvije i to igumanije. Da. Ili pak Čubrilo, od kada je Vasu glavnjaču pao, kažu da je porest stanovništva spao. A zato što je se- veliki ljubavnik bio, jel? Tako je, tako je. Dakle, to se zbiva u trenutku, dakle, oni se bore na sve moguće načine da pobede. Dakle, nemaju puške, nemaju tenkove, ali njihov duh je nepobediv. O toj snazi duha svedoči neobična priča našeg sugrađanina Slobodana Dabića, koji je rođen 29. novembra 1941. godine, dok mu je otac Milenko, pravnik i sekretar Beogradskog univerziteta, zatočen u logoru Banjica sa cvetom srpske elite, akademicima, profesorima, intelektualcima. Moja majka je preko nekog frizera koji je te robijaše, uslovno budi rečeno, šišao. Zbog tih vaški i tako dalje, tih bolešćina koje dolaze od tih takih situacija i poslala mu bombone. I u samoj onom Staniolu ili u čemu da? staniolu, to je bilo, moglo je se piše, napisala je rodio ti se sin. Koji je to datum? To je moje rođenje, interesantno i to, 29. novembar 41. 41. Eto, to se tako nešto pogodilo. I kad je to objavio to moj otac, to je bilo opšte veselje, koliko je moglo da bude u tim situacijama. I onda se dosetio Ribnikar, onda tu su Božidar Kovačević, svi ovi ljudi koji su učestvovali u kreiranju takozvane krštenice. Ja to i dalje zovem krštenica, iako imam svoju krštenicu, kršten sam u crkvi sve sabornoj, ali za mene je to krštenica. Šta je krštenica? Šta su uradili? Jednostavno uzeli su papir od nekoga paketa koje da nije bio mastan ili ne znam i to ispravili. Ribnikar se dosetio, napravio neki mali oblik, toga napravio onda u gornjem delu napisano je 2. decembra, dopro je glas da se taocu Milenku Dabiću rodio sin. Svi taoci su jednodušno
dali ime Slobodan. To je rešili. Oni su vam kumovali zapravo. Oni su, znači ja imam 103 kuma. I to kakva kuma, ono najumnije i najplemenitije od Srbije. Miloje Milović, akademik, čuveni naš kompozitor, napravio je taj notni zapis, ja sam to mogu da odsviram i tako. A ispod toga je bila, jedan distih je bio, profesora Kovačevića, pesnika i našeg, koji je napisao iz ovog mračnog stana, ko vesnika boljih dana, pozdravljamo Slobodane. Kako je otac iznao iz logora to neobično svedočanstvo duha, danas velike muzejske i kulturne vrednosti, zauvek će ostati tajna. Pušten je sa ostalim srpskim intelektualcima u interesu smirivanja javnosti. Milenko Dabić prvi put je video sina kad je Slobodan imao 9 meseci. Poginuo je u savezničkom bombardovanju u svojoj kući na Slaviji. O duhu otpora u logoru Banjica svedoči i bekstvo komandanta Valjevskog korpusa Jugoslovenske vojske u otadžbini, unuka Nikole Pašića, koji se zvao kao deda. U tom bekstvu u jesen 1943. učestvovali su spoljni stražari, koji su tada činili Srbi, a koji su pobegli i pristupili pokretu otpora. Poznat je i slučaj zapisničara u specijalnoj policiji kog je vrbovao pokret otpora Komunističke partije da radi za njih. Dojavljivao im je informacije, a kada je otkriven, mučen je i ubijen, što dokazuje da je i u kolaboracionističkim vlastima bilo onih koji su sarađivali sa pokretom otpora. Otuda je jasno da Nemci nisu imali poverenja u domaće stanovništvo, te su dovodili svoje ljude. U Beogradu je tokom rata živelo 25.000 Nemaca. Kako su se osjećali u Beogradu, svedoči pismo nemačkog pilota Helmuta S., prijatelju Ginteru iz Hamburga, krajem avgusta 1941. Grad je razrušen i spaljen, prljav. Još sve miriše na paljevinu. Neprijatno se ovde čovek osjeća. Tako su bili divni parijski dani prema ovome što se ovde događa. Ovaj grad je zaista poludeo. Pogledi mrki i izazivački. To nije čudo jer smo ih strašno udesili bombardovanjem. Ali već 2 meseca ovde prašte, revolveri i gore naši kamioni. Ne znam šta hoće ti njihovi fanatični dečaci kada pale novine i garaže ili kada vrše atentate na Feldwebele. Očajnička ludost. Ali to nije tako prosto. Sinoć sam imao večeru i svi se žale da se neprijatno osjećaju u ovom gradu. Jedva čekaju da ponovo poletimo, pa makar i na istok. Imam takav osjećaj kada uveče izlazim iz automobila kao da će mi svakog časa neki grubi Balkanac sručiti metak u glavu. Dragi Ginter, ti si stari ratnik, ali tako nešto nisi doživeo. Nespokojstvo kida polako živce. U toj bezumnoj i zverskoj istoriji stradanja Beograda i Srbije u Drugom svetskom ratu posebno bolno, tragično i čudovišno je odvođenje dece u logore. Samo u Banjičkom logoru zatočeno je 798 dece, među kojima je bilo i beba, poput male Pauline Schmidt, rođene u Skopskom zatvoru, deportovane u koncentracioni logor u Nišu, a koja je u Banjičkom logoru umrla 31. maja 1942. sa nepunih 6 meseci. Paulina Schmidt je najmlađi logoraš Banjice. U blizini Banjičkog logora nemačka okupaciona komanda je nekadašnje vojno strelište Kraljevine Jugoslavije u selu Jajinci pretvorila u mesto za masovnu likvidaciju zatvorenika iz svih beogradskih logora i zatvora. Jajinci su poslednja stanica njihovih života i mesto najvećeg stradanja nedužnog stanovništva na teritoriji okupirane Srbije. Od jula 1941. do novembra 1943. na ovom mestu ubijeno je preko 68.000 ljudi. Ono što je za mene svakako bio jedan od najpotresnijih detalja iz posleratnih izveštaja jeste slučaj Rudolfa Klera, dečaka starog svega 13 meseci, kojeg su na ovog mestu odvojili od majke i usmrtili kundacima. Sa druge strane, jedna od najstarijih žrtava na ovom mestu jeste Marija Lončarević, stara čak 83 godine.
Okupacione vlasti izabrale su baš ovo mesto za streljanje civila vrlo pažljivo i promišljeno, jer su Jajinci bili selo i dovoljno daleko od grada, ali i blizu da okupator može da izvrši toliki broj streljanja. A meštani su bili naviknuti na pucnje, jer su ovde od 1935. do 1941. svakodnevno se izvodili manevri vojske. Konačni broj streljanih verovatno nikada nećemo saznati. Od novembra 1943. do aprila 1944. okupator temeljno zatire tragove zločina na ovom mestu. Takozvana Sonderkommanda 150, specijalna nemačka vojna formacija koja je formirana u Grčkoj u Solunu i tamo čistila tragove zločina, je u novembru mesecu 1943. godine došla na ovo mesto. Tu je napravila određenu infrastrukturu koja se sastojala pre svega od zatvorenika banjičkog logora koji su ovde svakodnevno morali da iskopavaju leševe. Uglavnom je bilo oko 200 zatvorenika u svakom trenutku i kada se oni inficiraju zbog nehigijenskih uslova tokom iskopavanja leševa, oni su svakako bili ubijani. U početku su svakodnevno iskopavali više stotina leševa, ali da bi se proces dodatno ubrzao, okupacione vlasti su ovde napravile takozvane vagonete, male vagone kojima se ubrzavao proces transporta leševa. Bio je tu i primitivni krematorijum u kojima su spaljivali leševe. Pored žrtava streljanja koji su sahranjivani na ovom mestu, ovde su sahranjivani i žrtve dušegupke. Specifičnost ovog mesta je onemogućavala veliki broj svedoka. Pored prostranstva oivičenog šumom, bila je ograda od asura. Mi se nalazimo na mestu gde su nevino stradale brojne žrtve fašističkog i nacističkog terora. Stoga se mi moramo prema njima odnositi sa velikim pijetetom. Ono je ogledalo naše svesti, naše civilizacijske i kulturno-istorijske svesti. A kakva li nam je svest i savest kad na mestu gde je streljano više od 68.000 ljudi danas bahato turiraju kvadovi, stratište izrovano autotrkama. S proleća se na mestu streljanja raspaljuje roštilj, na mestu jedne od najstravičnijih strana naše istorije. Sve što sam stariji, shvatio sam značaj tog događaja. Ne samo to, i vrlo tužan zbog sudbine našeg naroda. I smatram da prošli smo Golgote. I ne znam zašto, ali tako se i osjećam. Pa ja vidim i suze u vašim očima sad. Jeste. Uvek. Uvek. Podrštava mi glas. Tu su bili i bolni trenuci. Svakakvih trenutaka u životu bilo, ali sve čovjek izdrži. Ne trebaš se predavati. Trebaš samo da ideš napred. Sa svoje 82 godine, kaže, ima samo jednu želju, da dočeka da na mestu njenog rođenja nikne memorijalni kompleks Staro sajmište. Baš kao što i najveće stratište i masovna grobnica u Srbiji zaslužuje svoj memorijalni centar. Ne govorimo o nekoj ličnoj sudbini. Ja uvek govorim o Srbici. Kakve su to muke bile i kad čujem da neko kaže pa dobro, šta je bilo pa bilo. Ne, nije. To mora da se stalno ponavlja, zato vam i pričam ovu priču. Nažalost, genocid je izvršen i nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj, i nad jevrejskim, i nad romskim, tako da to je zaista jedan slučaj težak i bolan za sve nas, ali mi moramo da pričamo o tome i da se trudimo i da svojim radom i svojim zalaganjem i svojim ličnim primerom ponašanja, najobičnijeg na ulici ili prema ljudima koje poznajemo i koje ne poznajemo, da pokažemo da smo svi jednaki zapravo, da smo svi ljudi i to što smo različiti nije nikakva loša stvar, nego nešto što nas čini bogatijim.